illeribizge, günleribizge, jonlaribizga tinchlik, tenleribizge sog'lik, salomatlik, ko'ngillaribizga tawfiq hidayat berib, her biribizge hayırlı, bereketli turmuşlar nasip etseydi. Aytam sina, azizim şirmem, arşı Allah'sını bilgeniga. Söz bilemen, izge tuğrağını. Biz dürüstten de elege beyremni kuş kuygan. Şu avul yaşlarına siz alarını көресіз менен мындайлар махсус футболкалар, кепкаларда басып туралар. Аларга бик зор рахмат. Авыл халкына бик матур итеп бир нече жылда авыл халкыннан дөрестән дә бик күп бүләкләр бирдегез. Аның өчен аерым бик зур рахмат. Тагы да шушы авыл көнен шушы милли традицияларыбызны авыл халкы белән бергәләп, спонсоры белән бергәләп сезгә уздырырга яз. 2022 елда Менделеевский шәһәрендә үткән хоккей фестивалендә 1-нче урын, Саба районында үткән хоккей турнирында 2-нче урын, Акбарс уенчысы Артем Лукаянов бүләгенә узган турнирда 2-нче урын. Халкы Şangına tügül batır da elə. Rumşurmadan çıkan batırlar bir köp. Dostlarım görüp sarıptılar batır yigitler. Dostlarım selam ettiler yakın. Yaşarıydaki biz paralaşıp Yuvabi dünyanı dostlarımı yaradı. Hadi çocuklar. Bizdeki şubenizler. Бүләкләрен үзебез җыйдыкты июль башында, үзебездән кайтып китә geldik. Уртадагысы бигрәк хәйләкәр.